me ni som pakhat sang ni som ni banga cholni ania Bahzar thlir tu te chibai ule Operation Sindur Narendra Modi Amit Shah hengmi te hi tun laya ming langsar tak tak zingami ania chuti laya langsar hloi silawa India ram mi puite thinlunga tlana em Mizo te poina chanchin hriat le ama ngai san chu tun laina pakhata kan ngai tak hial mi pakhata oma chupa chu AJIT DOVAL ani AJIT DOVAL chanchin hi social media lama po alar hle a kan hreda fur ome voin chu cholni te ni boka India ram mon na le himna tura ngai tu na seng tu te thuak bur India ram mi poimo Prime Minister Modi te Defense Minister Rajnath Singh te Home Minister Amit Shah te thuron petu National Security Advisor NSA ni mek chanchin hi kan bi chiang ve don ani Doval hi kumsom riat mi ni to a India independence ma Britain in India oblai sangha zakwa somli panga January ni somni khan tuna Uttarakhand state ni ta Pauri district headquarters sa apianga apa GN Doval chu Indian Army Major ania wangin Sipai School tha Asmer Military School Rajasthan a lekha azira sangha zakwa somruk pasari kuma Agra University atangin economics subject a master's degree anayani sangha zakwa somruk pariata Indian Police Service IPS a lutin Kerala Kedar ania Kottayam District Assistant Superintendent of Police ASP na athoka sangha zakwa somsari pakhata tanga sangha zakwa somko pako chung khan Indian Airlines thona hruai koi voi som pangalai buai pui tu ni in India ram en thatu pol Intelligence Bureau IB akum som chung ho tu ni a Golden Temple asik helpol lu chuana Operation Black Thunder le Operation Blue Star amazing hlap tu ni a kumsang ni le panga khan Intelligence Bureau Director ni in a pension ani kumsang ni le sompalia India ram National Security Advisor pangana ni turin ruat ani a na tho that ema wangin sang ni som pakua Prime Minister Narendra Modi chuan NSA hian ruat non le in Union Cabinet Minister rank ka ada Prime Minister Chief Advisor ani ngala NSA ta na ruat to te zinga Doval hi cabinet rank thunei na le ham that na pek om chun ani Modi amirin berle Modi sarkara mithil ti theiber pakhat ani a Prime Minister Modi Home Minister Amit Shah Defense Minister Rajnath Singh le External Affairs Minister S Jaisankar tenena in kopan han thokho tak tak mai chu India ram mai ni lo khovel riat an thuak turu zia pon chuani a India chu khovel ram za kai berzing ami ele bar mai ba karal thum lama po din hun thataka an din tir mek ani kumsang zakwa somsari pani kuma IPS officer thazwal pathum Intelligence Bureau zam tura thanzinga atela IBA omnuwa na tho na masaber chu Mizo ramani heti hunla hian pulal denga hovin Mizo National Army MNA te chon Mizoram chu India ramatanga lak hrantumin Mizo mi puiti tan zalen nan suala Doval hi civil mi anga omin aizola kum nga chung zet en thak na thokin na omani sangha zakwa somsari pakhata India le Pakistan indona India sipai huaisen le lar tak Lieutenant General JFR Jacob Chuan Mizoram Doval na tho dan soin Mizo National Army zinga telve shimshimi mo kantia MNA kan man te zinga atela Mizo Hnam Sipai te zinga mi huaisen le hlawm tak anga kan ngai veka hunrei tak chung chu sipai te ngei point chu tiang chuan kan ngai veka ni atia Dovalan en thlang na tho dan le thiam zia asoi engtin nge vai Mizo tong po thiam tura ngai lo IPS officer Doval hian Mizo Hnam Sipai zama anma ni angmaya omthei Sipai ho point Mizo Hnam Sipai angmaya ngai thei khopa Mizo te zinga tlang ta thei ni dan te hi ama chawlo chuan an soi thei don lova ama ngeina soyemo azia ema hriat achakom hleni India ramin marchaka helna me mi harsa beran ngai jet fighter nenan be top ngai khopa hel khir khan Mizo Hnam Sipai te an silai tunga remnan zia pui theina chan lian ber zinga mi chu tuna NSA ni mek AJIT DOVAL hi alo ni renga ni chu Mizo Hnam Sipai anga oma an zinga telvea Mizo tlangwal ten zalenan suallo chamna tura an kai zatha cha saktu Doval hi Mizorama na tho dan kim changkan hrelo na a Mizo Hnam Sipai huaisen ral thuam thapo nei lova India sipai te kap ngam
anma ni in le lo chu sanaram hnoya luta hreom tin reng tuar tu te zinga tel ve thei AJIT DOVAL hi a huai sen to ka aro thap tok ti chu ran pa soi chun jong ngai lo khopa chiang ani hei chau po hi chanchin ni ta se ro pui tok to ma se hei mai hi la ni lo na sa sangkha zakwa somriat paruga Mizo Hnam pasal tha te chuan an silayan tunga inrem na thu thlung an ziaka kumhni poliam le main DOVAL hi Punjab Sikh hel pol de khir mai te beitu zinga atel le a heta po hian a che James Bond le khop mai Sikh hel pol Khalistan helte jon Amritsar Golden Temple chu omchilin anin kultlat maya India ram hroi tu te le sipai te point no chu mai dan an hrelowa chuti lai chon Amritsar khopuya hian rikshaw hnuk tu palian lo tak pakhat hi oma nitin Amritsar khopuya Golden Temple hnai tak taka chuan a kual vel thina chutianga kalvel pa chon Khalistan sipai te chu a beru zau zau thina Pakistan en thlatu pol Inter Services Intelligence ISI mi le sa India ramatanga in la sang tura Khalistan pol te hmalang na pui tura tirani thu hrilin Golden Temple thut chil tu Sikh hel pol te nen chuan an thok ho ta thuaya Amritsar khopui kholaya chuan chu rikshaw pular chuan nitin an hapa ngai thok zela mipui wantlang hriat lovin Golden Temple a chuan a lutin a chuak fowa Sikh hel pol te nen chuan India sipai te laka hmalak dan tur te an soi howa Pakistan lama ISI ho tu ten ruam han nan siam dan te por hril ru fo boka ma se Mizo Hnam Sipai te ang bokin Sikh hel pol te chu bumin anom mekani anma ni puitu emo anti Pakistan en thlatu pol ISI ta na thok Amritsar khopuya rikshaw pu anga in chei danglam chu nakina India James Bond an lati tur AJIT DOVAL ngai mai alo ni si India sipai tha tha thlan chua Special Action Group Commando ten Golden Temple an lu chua theinan chu rikshaw pu chuan India sipai te hena Golden Temple chunga Sikh hel pol te om dan te an mutna len choina hmun te duty anin da dan te an ral thuam da dan te an thu soi chi sang te thlengin lo hril lu char chu ni in sangkha zakwa somriat pariat me ni kwa India SAG commando te chuan Golden Temple chu an lu chua tana me ni sari te khan India police officer la valai tak DOVAL hi thamuang takin Golden Temple chunga hian Sikh hel pol te nen an la nui ho hamani me ni kwa tanga beitanin SAG commando te me point Golden Temple hi lu chua harsa antia AJIT DOVAL an enthlang na lo thok lo pheise chon an hlo cham hial mai theiani DOVAL an engkim malo ro man felvek chung point SAG commando te hian me ni som pariata Golden Temple hi an chan chuak thei chawani Operation Black Thunder voi ni na che that ema wang hian DOVAL hi sipai hoisen le thabik te hena in dolo laia choi moinan pek san ber dot tu kirti chakra chu pekani a Indian police zinga kirti chakra dong masaber ani tangheng he ani kirti chakra hi asoka chakra hnuai che Mizo sipai hoisen tulaya lar MMLZ roi te ana don sauria chakra chung che ani AJIT DOVAL hi University Economics subject zir thin ni ma se India spy ro pui ber zinga mi ani chhota a anha thoro pui tak tak soi tur tam hle a chuti lai chon che chiat na po anei nuala ama nge ina soi pani han soi lokila Pakistan rama enthang na thoka in chei danglam thin lain putar pakha chon Lahore khopuya mosa Muslim nilovin Hindu ani ti rachuak tatlat maya he Pakistan putar khabe mulwar sei tak zo hian DOVAL hi ngun taka enin nang hi Muslim ni lo Hindu ni ti ro ti tamaya DOVAL hian teulo mai Muslim ka ni ati in chang ma se chu Muslim putar aluchi patanga keler thlenga Muslim hlangti hriat ngoi chuan DOVAL hingun taka ena wangin Hindu ani ti a hretlatani boya thu dik soi mai ro atia DOVAL me point thup thei talo achan chu DOVAL hian abenga ver tlatani Hindu sa kho betu te hian no pan line sacrament som parukna sodasa samskara santi mayan changthina heta hian an beng an ver thina hetiang an ti chon an beng chuan thilri thiang hlim le ser khan bi kan hretheya an tharalam nuna mason na satak an nei thein an ngaya Hindu sa kho betu te zongjong in an ti vek lem lova Hindu sa kho betu te zinga po aru kol le sa khona la thu tak chinin an ti thina ni chutiang chu he Pakistan Muslim putar hian alo hretlata DOVAL hi hriat chhuap pha ta a awan neya Pakistan sipai ten an man chuak lo hlawani Pakistan a bok hian Lahore khopuya bok namlama lamna hmun musra akal tumin a hmun lem wo chu alo soi pala mi pakhat a mel riat po nilavina hrila amwal pho man teu hle ni inama DOVAL hian a soi bok
kumsang khazakwa somkwa pakwa khan Indian Airlines thlona Nepal khopui Kathmandu atanga thlok chok chu Pakistan helpol ten an hruai koya hemi tum hian Bahzar apo kan soito angin Lashkar-e-Taiba helpol din tu zinga mi ni ta heti lai India ram tanina khungmek Masud Azhar chu aphutin helpol te hian IC-814 thlona hi Afghanistan khopui Kandahara an tum tirani kar khachung zet helpol te le India ram thu nei tu te chu anin bia heta helpol mi panga thlona hruai koi tu te betu hi tu dang ni lovin IPS officer AJIT DOVAL bok khani hemi tum hian thlona chuang khol jinja somsari pakwa le na thok tu som pakhat te himnan ngai to wangin India hian helpol te hingam lovin Masud Azhar le mitang dang pahni an chuani khatilaya Home Minister LK Advani le India spy AJIT DOVAL te hian Masud Azhar chu hi an rem ti lo hle a ti ngaina omngang lo ni in research and analysis wing ro ho tu pa hlui AS dulat chuan asoi AJIT DOVAL hian NSA trama man masazoka sangni som paruk khan line of control bul Pakistan of Kashmira firfiak polte omna balakot India indo thlona ten hlotling takan beina kha arwa man ni in soyani soitongin Modi and Prime Minister office alu atira tangin DOVAL hi NSA arwata amirin berani ti chu atram ni na po NSA arwat non le in cabinet rank khila pek ta wang hian a chiang hle ani kan soitak operation sanga tangkai na mai pia lama DOVAL hi India ram foreign policy poimo tak tak ngai tu chuak tu Modi sarkar hlotlin na le ming thatna tam tak siam tu ani boka India in ram dang te ne na tho ho na tha nei theina tura thutluk na poimo tak tak siama AJIT DOVAL thuak hian mangna salea chungzinga pakhat chu kumsang ni som palia Modi sarkar laglu na in khoma tel tura sagram hruai tu te som kha ani DOVAL hi helpol sang Jaish-e-Mohammed Lashkar-e-Taiba Jamaat-ud-Dawa le Pakistan a Khalistani firfiak ho tu poimo tak tak te thana ro mantu berni in soyani boka kumsang ni som ni jun thla a India le China sipai te Galwan Valley an in sualwak tumpo khan India ai o China betu chu AJIT DOVAL hi ani soitongin India ram spy ming thang le ming tha AJIT DOVAL hi kumsom riat mi ani to a NSA tram ni na po mangzo le trap to a chanchin len na tho sang te hi internet a adu piang chiar thei turin na oma India ram sarkar ni na chel to lo hnuwa po alaka phubala du helpol anum nge inarin oma India ram veng him tu spy ro pui India James Bond an ti hial AJIT DOVAL hi adam chung in ven him na cha tak pe ka ngai nge yang Bahzar lo thira wangin kan lo me